Komunisti i domovina. Prvi deo. Komunisti su od svojih političkih i ideoloških protivnika često proglašavani ljudima bez patriotskih osjećanja, nekom vrstom nacionalnih odmetnika, ako ne i otvorenim izdajnicima domovine. Kako su komunisti zaslužili tako lošu reputaciju? Marksizam je dosledna temeljna kritika svake lažne buržoaske ideologije, a time i buržoaske ljubavi prema domovini, odnosno otadžbini, ljubavi prema profitu koja se može iscediti iz pripadnika vlastite ili drugih nacija. Protiv grabežljivog šovinističkog patriotizma kapitalista, koji su znali da nacionalističkom demagogijom guraju milione radnika i seljaka u ubilačke ratove za vlastite interese, marksistički savremenici podigli su zastavu socijalističkog patriotizma, koji je istovremeno internacionalizam. Tvoja domovina, kapitalisto, nije moja domovina. Naša je domovina radnog naroda, domovina temeljne pravde i slobode. Čak i ako govorimo istim jezikom, ne razumemo se. Tvoj jezik je jezik moje nesreće, mog siromaštva. Moj jezik je onaj kojim govore svi radnici i seljaci, svi eksploatisani ljudi na ovoj planeti. Vladimir Iljič Lenjin također je predvideo domovinu koja više neće biti domovina buržoaske nacije. Kao revolucionar marksista, on je nju ne samo teoretski zamislio, već je nastojao i da je ostvari. U tu svrhu s jedne strane energično se borio protiv velikoruskog nacionalizma, kao i protiv svakog nacionalizma, imajući na umu Marksovo i Engelsovo upozorenje da nacija koja tlači druge nacije ni sama ne može biti slobodna, zagovarajući pravo na samopredeljenje i docepljenja čvrsto ga vezujući za klasno pitanje, dok je s druge strane u polemici sa ultralevim doktrinarima ukazivao na potrebu odbrane socijalističke domovine, zemlje gde je proletarijat revolucijom uzeo vlast, radi učvršćenja veze sa međunarodnim socijalizmom, razlikujući to od socijal-šovinističkih poziva na odbranu otadžbine u uslovima rata koji vodi klasa eksploatatora radi učvršćenja svoje klasne vladavine. Kasnije staljinističke deformacije sprečile su ostvarenje Lenjinove politike i na ovom području. Staljinova politika značila je brutalno suzbijanje manjih naroda i narodnosti na golemim prostranstvima Sovjetskog saveza. Kasnija sovjetska nacionalna doktrina uglavnom je predstavljala koncepte razvoja i uspostavljanja socijalističke nacije i sovjetskog naroda, koje uprkos svemu ponovo promašuju suštinu i skrivaju hegemonizam najbrojnije nacije u zajednici. Poput carske i buržoaske Rusije, stara kraljevina Jugoslavija bila je sve samo ne zajednica ravnopravnih naroda i narodnosti. Njena ekonomska zaostalost i nemoć savršeno su odgovarali društveno-političkom obliku reakcionarne monarhističke diktature. Kada je Komunistička partija Jugoslavije formirala svoju politiku o nacionalnom pitanju, nije morala da se oslanja isključivo na Lenjina. Mogla je da se inspiriše od svojih neposrednih prethodnika, među kojima su i u pogledu nacionalnog pitanja verovatno najvažniji bili Ivan Cankar i Dimitrije Tucović. Uspostavljanje novog vojstva Komunističke partije Jugoslavije na čelu sa drugom Titom značilo je još doslednije osmišljavanje i provođenje Lenjinove nacionalne politike nezavisnosti i potpune ravnopravnosti svakog naroda. Godine 1938. objavljen je Speransov, to jest Kardeljev razvoj slovenačkog nacionalnog pitanja, knjiga koja je morala da bude napisana pre velike kušnje Narodno-oslobodilačkog rata i socijalističke revolucije.